Mangilulugay kami kabaloyan na masanto sa maabig magayaga na kabasan po da sikay namin. Ipaparuntala kabaluyan sa programa ang Balitang Bayan numero 1 morning edition. Dasayan na maliwalas sa kabaluyan niya kabasan na Martes pizza 25 laod bulan Enero 2022. Magtariyo na lingkor, Action Joel Balolong, Technical Control, Action Conrad Alvarez, diyan nga rin nasari kabiyangan na Action Radio Reporter. Yawatan ni Rada Paway manalutong ni Nasaray, balita impormasyon, balita komentaryo, serbisyo publiko agagik, dasayan, kabuasan, kabaluyan. Nawa maliwala siya Martes. Pizza 25 lagagi ka, naimbag nga bigat kada kayo amin apo, DJ kay Lukuan ti Pangasinan. Payo nga buklas kumuyo amin jad Western Pangasinan. Amin yularan poro-poron Pangasinense. Manangarod luyag na Pangasinan. Ilalaban to'y pinablin luyag na Pangasinan. Agto agagi ka lalamus-lamusan. Sabi nga po mga kaibigan ni Governor Amado Espino Jr. Kwanto niya agagi ka we live, we raise, we live. Kwanto niya kabaloyan, we invest, we will die here in Pangasinan. That's how I love Pangasinan. Kwanto niya. At dapat lambangat kabaluyan. Abante Pangasinan, Ilocano. Napaglambangatan kabaluyan. Napaglambangat agagi kyo na bantitin na inaya. Jadluyag na Pangasinan. Aliwan na trust. Aliwan na pakawigi o kapakawanan. Abante po wa agagi. Araratag dante mangaro jadluyag na Pangasinan. Ay pasensyan tila kabaluyan. Alwa kayon para di agagi kadluyag na Pangasinan. In short agagi, di ba? Jada sararayan pang kanaunawa. Alon tilaray manunaniran balita, pero antis na satan namin nagagik sa verse of the ditini o dasayan na kabosan, malala po kabaluyan at masanton na sulat agagik. Jada libro agagik na Colossians chapter 3 verse 1. Tan kwanto agagik, if you didn't be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Ulitin ko agagi ka, Colossians 3:1. If you then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Para tsikin damintan kabaluyan, nadsayan ka kabasan, Colossians chapter 3 verse 1 tan na agagi, para tsikitin namintan kabaluyan, nadasayan kabasan. Dapat lang bungan mo. Ibabagatin wali takot tayo Diyos, wali pananisya tayo Diyos. Sa Diyos agagi wala lada tawon kabaluyan. Di si anapun timot na nagamilon timot si rin, di may mga nga tawon niya bangat la, di ba? Di ba kabaluyan? Alon tilari manunan iran na balita agagi kadasayan na kabuasan. Jad unon tipay agagi kay so balat niya dapat napaikal tilatan jad magano agagi ka ad okay dapat tan talumat ya tagadya agagi dapat labangatan niya agkwan tagagik no ay KBP kakampi midino agmi kakampi agagik agmi kakampi kabaluyan ay ang gapon aga kakampi na sare managpalapag agagik jad Pangasinanay ay agkwanta no akin na kabaluyan. Ay, naku po, ganyan lamang po ang buhay. Lanti payagay kay, unon ti pala kabaluyan, iya manunan, iya balita, dasayan na kabosan. Ay agagi ka dinauluan ng Mayor Dong Kalogay, so tulong agagik pangkabuhayan at OFW project, kabiyang alagtan si Board Member Reyes, Board Member Humilde, tan former Congressman Oscar Orbus, Sare OFW at suportado na LGU at Sual, yung promise agagik ng Mayor Dong makailalura, saraya at buong suporta, aggiraraya paulianan, iyan na sektor agagik ha, imbuno gitan na agagik kada sararaya, so mismo na tatawagan tira na OFW, dita nagagik kada bali na Sual kabaluyan. Kaya mabuhay po kayo, mapalad po kayo dahil mayroon po kayong kababa mayor na nagmamalasakit po sa inyo, hindi po yung naghahari-harian nagagik. Erarami arum dita nagkabaluyan, manari-harian nila.
kumbaga nang nanganyo agagi kay may babatikan na pamilya da, walay wala Burgos, walay wala Sual, walay Alaminos, walay Bulinaw, strategic area, akatriangle. Akatriangle agagi kaya araraya at awalan na Minport, Kabaloyan. Pinaka the best. Minagagik, pero tanong po natin, bakit naman? Ay taga doon naman sila sa Bulinaw, bakit pa sila pumupunta sa ibang bayan? Antoy labaydan ipanagnak. Ibaga din nararo daw. Sabihin na po nila mga kaibigan na mahal po nila yung first district. Paano nila sasabihin yun? Dekada nang nagkongresman po sila. Nanungkulan po dyan. Anong nangyari sa first district po mga kaibigan? Ararati karsada. Yung pong mga karsadang ginagawa po dyan papunta sa mga magagandang mga beaches po natin. Sayaw at sa gusto po nila, pupunta po yan dyan mga kaibigan. Bakit to? Dahil sa paggawa pa lang ng budget, ang Department of Tourism at ang DPWH, yan po'y tinitignan po nila yan, yung mga potential site na pwedeng madibilap po yan. Gagawin po yan At pag ginawa po yan ang nakikinabang pa, mga kaibigan, ang nakikinabang pa dyan, yung congressman, di ba? Sus Mariusip, Department of Tourism, pag walang Department of Tourism na silang nagsasabit sa mga project na yan, tudas latan niya, agaylayan, kapulaso, pansumpalan to niya, gagik. Kaya sabi po ng marami po dyan, good versus bad. Good laban sa bad. Sabi ko, bakit naman may bad? Sabihin na lang natin, good laban sa good. Lesser evil, mga kaibigan, at yung talagang good, mga kaibigan. Si Governor Orbos po agagik, former Governor Orbos agagik, at ang gapumotsowa, ni baga tayo yan na iskandaloan to niya. Ang gapuya kaimbulban to niya agagik. Malinis yung aran to niya. Katunagan natatakot yung narap o dasari umbaloy. Aga natatakot agagik kaya si kato at ang gapuy bodyguard. Driver lang bangat kabaluyan. Di ba? Kasi ang tato, yasigot matulabat man serbisyo. Unta nila totoo agagik, yasigot matuman serbisyo kabaluyan. Na January 24 agagi malapod tunay serbisyon diretso tuo si Mayor Dong Kalugay at Bali Nasual at impakongkrito agagi so may Kawa Road Project ya tan barangay Makay Kayawan at Sual ay agagi so serbisyong may malasakit tunay na progreso sa bayan po ng Sual. Serbisyong 2 years and 6 months and 23 days abanti Sual. Kaya nga po, kay nalilingod tanod dali na Sual, tano andi agagi kaya, ay naku, kasikilad tan, jad katuan to niya agagi ka, medyo mayayari po kayo niyan pag nagkamali po kayo. Si Kwantuya ni, bili na ng bike at mabike papuntang amyan. Ganda ng serbisyong ito na may malasakit. Ayan po mga kaibigan, at development po dyan sa first district po ng Pangasinan. Paluban tayo meron salbo na balita. Malalapod, aksyon, Freddy Pardo, Lakay, maaksyon umaga. Please come in. Maaksyon umaga, aksyon na Joel, dalawang wanted person ang aresto dito sa lalawigang Pangasinan sa magkahiwalay na lugar. At unang naaresto sa Poblasyon Lingayen ng Pangasinan Intelligence Operative sa Lingayen Police Station. Ang wanted person na kinilalang si Dennis Ortalesa, 48 anyos, security guard at residente ito ng Sitio Aplaya, Barangay Pangapisan Norte. Ito naaresto sa bisa ng mandamiento de arresto na criminal case number 21-38 for non-cooperative person identified as having notifiable disease o paglabag sa quarantine protocol na pinalabas ng acting presiding judge ng Municipal Trial Circuit Court ng Lingay na may petsang December 2, 2021. Ang arestadong suspect ay nasa kustudiya ngayon ng Lingayen PNP. Samantala sa bayan ng Labrador, sa pangunguna ni Police Captain Dexter Tayabang, Chief of Police ng nasabing bayan, kasama ang Bulinaw Police Station, Bani Police Station, Provincial Intelligence Unit ng Pangasinan PPO, nagpa-implement naman silang warrant of arrest sa wanted person na may kasong istapa. Itong si Rodelyn Arenas, 49 anyos, walang trabaho, residente ng Sampaloc, Bulinaw, na ang warrant of arrest ay mula naman sa presiding judge ng Regional Trial Court First Judicial Region 69 Lingayen, may petsang September 26, 2014 pa.
at iti may piyansang ipinagkalubang korte na 40,000 pesos. At hindi nakapalag nang ito'y arestuhin at yung pag-aresto sa kanya ay covered naman ito ng na-recorded sa body camera na suot ng mga pulis. Mula sa gitna ng aksyon, Freddy Pajardo, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Aksyon Radio. Live report. Maraming salamat, Action Freddy Pardo, dasatan niya balita, ang awit oras tila, alas 5:35 na po ng umaga. Kumpayol kami kabaloyan na Action Conrad Alvarez, kasumpalan na pigaran, Hana Buhay. Aksyon Radio. Balitang Bayan. Tuloy-tuloy tini kabaluyan na dasaya na programa ang awit oras tila alas 5:39 na po ng umaga. Patuloy kinin mandirangal da programa ang Balitang Bayan numero 1 morning edition. Antayo nata nagagi kaso COVID update jad buong Pilipinas ta antayo latan. Jad buong Pilipinas agagi ket piano na amtan tayo na abuba o na atagoy. Una abuba gagi kya salamat po. Wow. Government may destroy unsolved luxury cars. Inkwa ng Secretary Dominguez. Talaga naman. Anyway, tuloy-tuloy tinagagik kada sayan na programa. Talagang pinanagnakanagagik na si kwanto ni Bongbong insist Jessica Soho is biased as she is anti-Marcos. Kwanto niya. Naman. Pinagawan tayo. Kanya-kanyang perception lata nagagik kada sararayan pangkanaunawa. Siguro makakaliknaran talaga, makakaliknan talaga gagik si Bongbong Marcos Kabaluyan na pagkabayas agagik dakinan Jessica Soho nga pinagawan tayo. Reaction tuta nagagik pero si kuanan na Jessica Soho Kabaluyan agkumbalot ginawatan kontuman. Anyway,
Paulian ng tilara agagik ta kilatan kabaloyan para si kararatan. Jabalo tayo sa balon COVID at buong Pilipinas at awalan laya na 29,828. Ulitan ko awalan tayo balon kason 29,828 at least mabuba kasi nung 30,000, 32,000 kwantura. Natan 29,828 sa aktibya kaso tayo mabot lad 273,580. Sa total cases tila malapulad gapoy-gapo at 3,417,218. Sa recoveries la sa total cases tayo gagi ka 3,90,164. Sa death ballot 53,472 nationwide kabaloyan. Jabalot agagi kad Pangasinan takilingon timot so Pangasinan nagsararayan pangkanaunawa no pigara so COVID timot jad Pangasinan nan asob alas 6 nan Kalabyan maganggano lang bangat agagi kata tatakilingan tayo da sarayan pangkanaunawa piano na amtan timot agagi no natagayo dino na abuba jagagi kad Pangasinan Bangano palabat nang tayon maong agagig kapiano klaro malinaw kabaluyan no antoy COVID update jada luyag na Pangasinan ada sararayan Kaplasan wadya agagig ya kahit papano imabuba matagay agagig so recoveries tayo sa ibalon confirm ya kaso aso ba January 24 alas 6 labi agagig 260 imabot la kabaluyan at 2,346 so active ya kaso tayo natan sa recoveries tayo balot at least wali tubo tayo ya 18 278 agagik 278 239 at probinsya 39 balot kabaluyan at syudad na Dagupan mabuhay po say makapuermon balot apatira agagik sunandiay kapalaran lapo kabaluyan at say COVID at sarayan Kaplasan Jad kada balot sa ibabantay nagagik na sa kabiyangan na Provincial Health Office sa Dagupan City COVID Center na agagik at sarayan Kaplasan at bilang niya 312 agagik ka reported ya pero araramay jad listahan balot na City Health agagik more than 600 niya mo kabaluyan kaya ingat-ingat po tayo pero si Kondala Arom simpleng trangkaso laba layo Omicron ay pero si problema balot wala ibabagada agagik ya after Omicron wala sub Omicron sus malo sila ba ito babaga wala sundalo to agay mo larare man nag-speculate agagik kay sa syudad na Dagupan at official records na Provincial Health Office 312 agagik Jadbali na Kalasyaw 181 Lingayon 165, Ordanita City 122, Malasiki 117, Bugalyon 93, Mangaldan 88, Santa Barbara 85, Bimali 84, Manawag 76, and Sampabian 70. Kabaluyan, kararata nagagik so yatagi de bandera, yatap na chur Kabaluyan od COVID. Sa death agagik duara sumalapod San Carlos City ay Kalasyaw duara Jabalot at San Carlos Sakay, Umingan Sakay, katon apatira agagi ka, Kalasyaw, Duara, Kabaluyan. Jadbali na agno balot agagi at 11, 51 so Aguilar, Alaminos 28, Alcala 34, 36 so Anda. Bangga no, tapabalog ti disot, medyo, tapi malinaw na daisot agagi kada sararayan pang kanaunawa medyo oops ay naku po mali apindot ko agagi kada medyo abalang ka agagi kada sarayan pang kanaunawa bang gano pala mga iklaro tayo ada sayan bagta anyway ano sang pula sa ibali na agno 13 Kabaluyan Aguilar 51 and then Alaminos City 28, Alcala 31, sa Anda 36, 34 sa Asingan, 19 sa Balungaw, Bani 47, 25 sa Basista, 56 sa Bautista, Kabaluyan, 56 sa Bautista, Bayangbang 24, 16 sa Binalunan, Bimaloy, Abitlaklan ni Ma'am, Bolinaw 12, Burgos Apatira,
agagi Burgos sa Patira say siyempre Dagupan City katoy number 1. Dasol, Duara, Infanta, Talora, Labrador, Samplora, say Bali na Lawak, Animira, Lawak, Animira, agagi ka, Animira o si Ruya. Anyway, basta taanbay, tabubamot. Mabini, Walura, and then mga Tarum, 61, 30, Sumapandan, Labinsakay, Sunatibidad, Posorobio, 34, 64 sa Rosales, 56 sa San Carlos City agagi, 66 o 56 Kabaluyan. And then 33 sa San Jacinto, San Manuel 12, 21 San Nicolas, San Quintin Pitora. And then Santa Maria 15, Santo Tomas Duara, Sual 13, 43 sa Tayug, Umingan 37 or Bistondo 17, 20 Villasis agagi. Da sarayan pang kanawnawa. Jad magano tanang nanti may individual jad syudad na Dagupan agagik nang nanti pa Kabaluyan sarayan pang kanawnawa. COVID situation jad da syudad jad Dagupan impawayan na Public Information Office agagik update ya as of January 23 alas 9 adlabi. Total number of cases, 6,317. Senior recoveries, 154. Total recoveries nila, 5,622. Sa total death, 180. Sa new cases sa gagik, at syudad na Dagupan, 32. Sa total active ya kaso, dyan syudad, 632. So, official. Malalaputan ng Public Information Office sa gagik ya. Total active ya kaso, 632 Kabaluyan. Sararayan pangkanawnawa dyan syudad na Dagupan. Kaya ingat-ingat pa rin tayo. Mayara pagagik sa mapagkampante, mayara pagagik sa wadtan tayo agagik kaya ibaga tayo na parang wala tayong pakialam. Ingat-ingat po tayo Kabaluyan mayara pagagik sa magkaroon na tayo latan. Medyo, pero sa bagay, parang normal tan ordinary mo layang situation na gagik At sararayan bukta, di ba? Palot nakukulan tayo manalwar agagik at inagu-agaw ya panagbilay tayo Kabaluyan. Tapyano, ag tayo agagik ya man aburido o da sararayan na kaplusan. Si Kuanang Sekretary Pinggoy Doki agagik na Department of Health peak na COVID-19 at Metro Manila naabot la si katon pabubala at least mo nga balita ya tantayo ti Metro Manila si katutan agagik so parameters tayo di atagay na COVID at buong Pilipinas. Unong da Secretary Duques kwanto niya lumalabas nagpeak na nakikita natin ng ilang araw na sunod-sunod na bumababa ang kaso sa NCR at lumiliit ang porsyentong inaambag nito sa ating total caseload. Unong itano da kina na Health Secretary Francisco Duque III at laging handa public briefing. Akaprepara sa Metro Manila at akaprepara agagik sa Metro Manila at iyabuban na COVID-19 alert level 2 la. Unong da kina Secretary Duque impalapag ng Duque mas marakop sa vaccination coverage sa Metro Manila at manutumbok iran yung tutumbok klaro baloy at minimum public health standard mod. In kwanto niyan importante, yan napatagay sa vaccination coverage, tan panalwar, tan paniwas at asarong baloy at sitwasyon, yan inor na nayari ran makaalis sa gagik. Sila ba'y ko naringol, dinay damay yung tatakatakot social media si Pangulong Digong agagik O yung palapag to niyan kukundi ng tulat, patutundon tulat ay booster shot. Impalapag ng Duque, dependitan at kalatag at pamantayan na pangyabuban alert level 2. Yasi nga sa 2 weeks growth rate, average daily attack rate, agagi ko dino adar. Kabiyang lagtan niya batayan na healthcare utilization rate, yan na pag yan napansan siya, so low risk classification. Kung mas ababa at 50% o 49% pababa, so katibukulan niya bed utilization, tan ICU utilization rate. Posibleng kwanto na pantungtungan at iabubad alert level 2, no nababa so severe tan critical cases, ang gano'n na tagay so bilang na COVID-19 Kabaluyan. Kaya kwanto niya, labay ito ibabaga,
Karagto niya bubanid alert level 2 na pantungtunganitan basta o nabubaso severe tan critical cases ang gano na tagay so nawawalan na COVID kabaluyan. Iba labay ito babaga parang nagiging normal agagik kaya trangkaso o panatong lapod say panahon tayo agagik. Papawil, Action Freddy Pardo Lakay, please come in. Maaksong umaga muli, Action Joel. Ang San Carlos City Health Office ay nakapagtala ng pinakamataas na COVID-19 vaccination accomplishment at sa kanila sa report ng City Health Office. Sa pangunguna ni Dr. Edwin Ginto, ang hepe ng naturang ahensya, 80% ang nababakunahan na dito sa Pangasinan. Yung total first dose 80% na at ang estimated total population ng San Carlos City 201,950 pa ito mga babakunahan. At least one dose 101,551 na ang nakatanggap, 50.28% yan. Ang Janssen 20,421 ang nabakunahan. Ang total first dose ay 121,982 or 60.40%. 92,333 naman at least second dose ang na-injeksyonan. Ang Janssen is 21,431. Ang booster, siya at nakapag-bakuna na sila ng 5,176. Sa ngayon, ang fully vaccinated as of kagabing report ng si San Carlos, 112,764 na at 55.84% yan. Ang total dose administered ay sila na pinakamataas na nakapag na itong mga bakuna, 219,491 or 108.68%. At nananawagan si Dr. Edwin Ginto sa mga San Carlinas sa 79,973 na natitirang hindi pa nababakunahan na kayo po'y magpabakuna na hanggat libre pa ito. Makipag-ugnayan kagad sa inyong mga barangay official para po kayo maisama sa talaan ng mga babakunahan ng first dose. Dahil napakahalaga na mabakunahan, unang-una, hindi ka makakapasok sa mga mall kung sakasakaling walang bakuna dito sa San Carlos City. At ang pinaka-prime reason dyan kung bakit dapat magpabakuna kung tamaan man ng COVID-19 ay hindi grabe. Mula sa gitna ng aksyon, Action Freddy Pardo, una sa aksyon, una sa balita. Sama-sama tayo, Pilipino. Action Radio. Live reports. Maraming salamat, Action Freddy Pardo, dasatan niya balita. Tugtuwa mo tagagik, mampabakuna kayo kabalayan, nagkayo natatakot ha, yung mampabakuna gagik ya. Tano ata natiguk tayo na amin nagagik, kung natiguk kirenan pa bakuna, may amili natiguk, no upot lay populasyon, intiron mundo agagik ya. Kato kayo natatakot agagik. Sa kaya public service, hindi niya karda dyan ng karuman, Action Radio, na sa kaya tricycle driver, ang tuko pilot. Sa kaya tricycle driver agagik, Jad Galban Street, so ID na sa kaya senior citizen Kabaloyan. Numandidengal po kayo, Nana Lili Robatan, say IDO, wadya agagik, das kami. Ako lang ba nabasa kasi ni Sangguni, etc. Pangasinan. Kwanto niya ito yay. San Nicolas. Dagijay San Nicolas po mga kaibigan ha. Apo. Wadya agagik ya. Pero akin, walay dice kung ito jagagi kayo, etc. Anyway, naman doon ng lakay sa oras, wadyatay, nandito po ang inyo pong ID. Mga kaibigan, sa amin ho na ito'y ibinigay po, itinurn over po, napulot ho ng isang tricycle driver. Mga kaibigan, lanimeran minuto, Santisya Manala 6. Umpel kami labot, kasumpalan na komersyal. Action Radio. Balitang Bayan.
Tuloy-tuloy tini kabaloyan na dasaya na programa. Alas 6 na po ng umaga. Pasensya kili malagagagik tani. Dugarugan ni kamot ko'y sakya ket agagik kya pandisal. Iya agagik ket gawad sanitary bikiri. Iya dita narumugad Ibi Fernandez Avenue. Tuloy-tuloy tini da karumanira na balita impormasyon. Balita, komentaryo, serbisyo publiko agagi kadasayan na kabosan. Lanti pa agagi kay sakya balita nang kuya eh. So old picture apo, okay. Anyway, lanti pa agay kay ni dengal yun maong sikiran na pupolitiko. Pupolitiko, mamu politika, unlalaban at politika, dengal yan maong sa DILG nan pasakbay agagik at amin iran politicians, pamilyay politicians, asaway politicians, tanik sa direktan politicians, DILG warns politicians agagik against media violence. Ni tala kabaluyan tan maktaryon na lingkod makakalik nala na unyaran na pambusol dagagi ki ngapoy nagawan tayo agkumot iba ang gapumot si babaga tayo makapuyod si kara nagingan si kariman mamalain mismo ad diring ngarandan niya lapud kason kakarapandan niya agagik pero siyempre agdanak subi kabaluyan sa Department of Interior and Local Government sunan pasakbay damin na politician tansare supporters danya dengal yun maong supporters danya that they will be prosecuted to the fullest extent of the law if found engaging in any form of violence against media kabaluyan as part of the government proactive measures to protect media workers, journalists and other media practitioners for a safe and a peaceful May election kabaluyan. Ay puri kayo tanagagik so tinawag da kamin prostitute tan na kinay prostitute nagagik tan na terrorist media lapulang bangat da impanginyo sa gagik ay agmo ni kinumentaryoan kabaloyan no kinumentaryoan ko lamang nagagik kay di lalo na amisisig di magmaliw agagik ya tumitawag sa Merino agagik pino-pino. Aya sa palapag ng DILG Secretary Eduardo Año, ingkwanton si Department agagik DILG tan Philippine National Police ng kasaki repursa with Presidential Task Force on Media Security paano man create na safe and healthy spaces para media practitioners at arapan niya eleksyon katumbukan na pangi-official loans agagik at media security vanguards. This coming election, let us all together ensure the safety of our media practitioners to spare and protect them from the wrongdoings perpetrated by politicians. Let us keenly look out for their protection from any danger that could prevent them from doing their work efficiently, effectively, and honestly. Ingkwan ng Sekretary Anyo Kabaloyan. Dengan lupan maong, talinang yupan maong. Mairaraman iraya atribida tanuntanmet at sararatan iraya agdanawat yan narengel so bismon gagawin dan makapoy dumbalay sa DILG Secretary agagik ingkwanton walay 1,899 members na Philippine National Police iya indesignate na PNP as local focal persons for media security at say arapan niya national and local elections agagik at bulan na Mayo. Sa 1,899 na police personnel, yan designate as focal persons, 133 at public information officers o PIOs assigned, at 17 police regional officers, 80 sa kaya police provincial officers, tan 20 iya city police station. Bangbalot, sa 1,766 chief of police nationwide, unaktura as operating arm at implementasyon na guidelines for media security, vanguards at local level agagik. Sa 1,899 niya PNP focal persons mantrabaho ra with PTFOM, may PTPOMs, special agent
piano protektaan, tan imbestigaan, tan iter agagik. So anto kaman iran i-report para security concern, i-erase na media workers kabaluyan. Pero agmimot ko konsintiyan nagagik, so paman iran na media practitioners kabaluyan, yara tanot makapisugagod da, mani-extort ira agagik. Likudlod mani-extort ira, sasamantalaan da kabaluyan, so mismo na pagkamedya da, ay aliwatan. Ami mga kay paltog, may kanto ka man iran deadly weapons na real kabo, kaya man drive. Pag miratang konsentiyo nagagik, let the full extent of the law agagik enforce against them no ng kasalanan nila. Di ba? Pero no harasin nyo kami la, i-suppress yung agagik so freedom of the press kabaluyan, freedom of expression agagik, ibang usapan na po yan. Agjulabayan na rin lagagik so makapuya kagagawayo, siyempre dumantungtungal latan. Last week agagik sa Philippine National Police o dino last week agagik sa Philippine National Police Chief General Leonardo Carlos in designate to so PNP PIOs as media security vanguards. Tanin na point to si Police General Roderick Alba as a chief focal person on media security. Sa designation of media security vanguards at ginawa upon the request of the PT Poms Executive Director Yusik Joel Balolong, Joel C. Sigo Agagik to the DILG, Joel C. Kabaluyan, go to the DILG Agagik, yan assign the PNP focal persons all over the country. Lapo Agagik at gangganon Pangulong Rodrigo Duterte, yawa kapalaobod Administrative Order No. 1. Sa itas agagik na PNP focal persons at si Kareman serve as a journalist first line of defense. Si Karaso first to receive information tan in response dan to kamaneran banta against sa media. They will also be in charge of expediting at investigasyon tan resolution na kaso, violence, threats tan intimidations against journalists, collaboration with the PT POMS Special Agent Agagik. Salamat po, Sekretary Anyo. Salamat po, PNP Chief Carlos. Tanong-tanmat sa Presidential Task Force at Media Security. Maraming salamat din po kabaluyan. Ang kapilaban may agagik Mayayaman niraras kami, mapir sa kami labat, wala kami lad microphone. Pero nanto ka man, iba media agag kami mo mangiimbinto. Ag kami mo malalamos. Si problema balat araray ka ba ay aray arumay, sila ba'y da agiran amay ipanang daya agiran niyari untouchable ira agiran niyari atake-atakiyan agiran niyari ni bulgar so anto ka man yaran makapuya gagawin da nuwalay kasun kakarapon da agan niyari pipipengan nyo tan ta saksyon niya saksi Conrad Alvarez yung taga Mangaldan sakso chief technician na Action Radio agyak na pag-iaralan ang ganon tiginawak ay alam naman kabalo yan di ba? Katun ingat-ingat po tayo gagi ka. Sa PNP at gagawin din ang ganyan that to carry out their mandate to protect the people. Nobil ba ayat katuwang turay yung managpalapag. Actually susuportaan mira gagi. Si kami number 1 kabalaya nakakampidan niya iraraya gagi so kabiyangan na PNP. Bagabat wala re PNP member sira na rumagagi. Talagan hoodlum in robe sira. Hoodlum in uniform mira kabaluyan. Tandudiralan dagayig so imahin na pinpita nagtiraratan ko konsintiyan at sararayan kaplusan, di ba? No to press violence. Bangbalot sa DILG Undersecretary tan spokesperson Jonathan Malaya. In-emphasize to niya sari politicians will be prosecuted and held accountable should they attempt to cause violence against media practitioners. Kami po dito sa DILG, we wish to issue this warning against all politicians who are planning to inflict harm on the media through the PNP focal persons or the media security vanguards. We will make sure that you are prosecuted and you are held accountable. Di ba? Salamat po, balbalaga salamat po agagi kya talagang nalilik na milay harassment and intimidation, particularly at magtaryon na lingkor agagi. Sa media needs to be safeguarded against every threat of violence and other forms of peril that become even more prevalent during elections. They have an important job and this cannot be restrained by fear, harassment, or intimidation to tell the truth to the public. Arangal yutan po ha, malilinutan, I hope
Kagagi, kaya rami monitoring team da, at narungal daya, ipasabiyo pa, agyo kukulangan, tapi anong tanata. Hay, si Mirap to, baka may monitoring team da, bawasan to alamot. Si Bagatulabat, ame kakanaili na wada alamot agagi. Siyempre, no binawasan mo sa kaya statement kabalo yan, magmaliw agagi kaya napikawat la. Agagi, di ba? My goodness, ay apo Ginoo, tandaan nyo, public office is a public trust. Dan sa iskuan na Civil Service Commission, all officials, all government employees must live in a modest lives. Kwanto niya kabalo yan? Di ba? Manggawa kayo katapisan nyo. Sa natano narungal nyo dyan si kami, ay agni kinumentaryon. Si Baba kayo, kinumentaryo alagagi. Ay! Other key personalities present during the virtual launching na Media Security Vanguards at si PCOO Yosek George Apaseble, DOJ Secretary Adrian Sugay, Police Lieutenant General Israel Dixon, KBP President Hernan Basbanyo, National Press Club President Paul Gutierrez. Problema lang ti si KBP dyan Pangasinan ay kwanta. Kakampi itaya na media o kakampi na sari politicians. Si katumay ko na natibag mo tagagi, katuti labay ko na amta nagagi kada sararayan bukta. Ay, talaga naman, my goodness. Ganyan lamang po ang buhay po. Aramay man tutubot mo tud pawayod peryan ng bayan nagagi kada sayan ng kabosan. Tandaan nyo agagi ka, never si Magteryon na lingkor, siya isasalitak sa sarili kagagi kaya at kumbalot inabuso sa pagkamedya kagagi kadanto kaman niya bungatla kabaluyan. Jad Pangasinan Dro agagi kad kabosan 19 at peryan ng bayan 19 Jad Jad PM Dro agagi jan ngarom 25-3 and then jagagi kad extra draw 10-40. Ulitan ko 19 25-3 tan 10-40 agagi kaya alas 6:20 na po ng umaga agagik nakupo sa kaya makapuermo niya balita kabaluyan. Dasayan kabosan ang tutan ko nyo agagik. 19 years old agagik aki aibol. Kaibol to agagik. Nalmunin na tayo kabaluyan. Ay alangan mo't agagik ya apater apatakba. Kabaluyan, di ba? 19 years old ta nagagik. Lanti peditalito niya agagik. Kakatun bilin nyo rate ka anakan nyo. Anak kyura gagi kaya gira basta-basta mihaibol. O dagdakabot nagkalulan tiks labala. Pagkatapos ng lubiran sa ating fraternity kabaluyan, brotherhood, sus Mariosip, yag mukabat ira. Ingat-ingat po tayo agagik, bilin nyo rarata na kyo sikirat tanira nugugaw, yaman din ng lisen oras ni, dengal yuya. Labos lak sa bagagik yan da imbantak, da padikan lugar, da Laguna agagik, susakya 19 anyos. Makapa bugas na bago agagik. So, agawad sa kaya 19 anyos siya biye. Nan limaod bus terminal, piyan makimi aibol, nan nalmuya laya labos laksab at madamun lugar at barangay Santa Monica, Puerto Princesa City at Palawan, nan Sabaduyan na kabosan. Jad report ng Major Loreto Mayulyun, spokesman na Mimarupa, Mindoro, Marindoque, Romblontan, Palawan. Binabat sa biktima, iinapon niya agagik yan ni rape at si Beverlyn Ampan, residente na Purok, Pastuda, Barangay Pinaglabanan, Quezon, Palawan. Ibabag agagik na Major Molyo nagagik ya diskubre na sa kaya residente subangkay na Ampan, lulugya agagik kata aka tirakyang at madamun lugar. Iya labos laksab, alas 7 na kabosan. Diyan investigasyon na Puerto Princesa Police. Ulit yan nang mabilay sa biktima at sa kaya bus terminal station. Piyan minang sa kaya agnikabat ya to. Anti siya agagik kaya nabalang tanal mo ang pulay bilay agagik. We're checking an information that the victim had conversation with her live-in partner through text messages agagik. Live-in partner to. Hindi daw siya uuwi ng bahay and the following day her body was found dead. Ni talagagi kaya my goodness, saya po makapa anyway, under investigation tan kabaluyan nasaya kabayang nagagik na PNP at Puerto Princesa nilirada sayan insidente.
Jadarom niran balita agagik. Nunung yung so kipapasan tan pagkasimat agagik kirarayay. So are Bureau of Fire Protection tira ni team leader na Bureau of Fire Protection inatoy agagik at agawan na team leader ya na Bureau of Fire Protection at ay agagik at inatoy yan ng atake inad puso siguro nasusungap to kabalayan so asiwak nan nasusungap to asiwak agagik ay ni man awa naatakid puso kabalayan niya patay po. And then pagkatapos na nagagik, duwaran safety engineer, utas at saki outing agagik ya. Inawit ira patambalan so duwaran safety officer, agagik ka. Pero aglari mabuta mabilayad patambalan. Taluran ng swimming at Bulacan, nalnermot. Detalyan tira rin, taluran man tutumbok yan niya balita agagik, adasayan kabusan. Inatay kabaluyan at BFP team leader na Bureau of Fire Protection at bali na albay agagik na atake niya da puso lulog agagik kaya pilit kaya mansusubsubire apoy at sa kaya building at barangay Ubaliw at bali agagik na pulang gi albay. My goodness, siguro kasungap agagik na kinye may asiwok and sakitod paguman nan akasungap na asiwok yan yari na pupulan yan to kamanirad tan yan man po produce na toxic yadagam katon na sungap to niya lagi agagik kya intan walay dati lilig nan tan makapoy so puso to niya agagik si katuman na atake si Senior Fire Officer 1 biktimaya Ramon Kiapon Jr. kabiyangan na ya BFP Pulanggi lapod impatito agagik leleg ya gagon tuy trabaho to niya bilang sakay agagik ya bumbero kabaluyan napupulan sa sakay GP Liao Trading ya pangkerian ng Leticia Lo. Sigurado ya gaging ng kargare plastik ya kabaluyan tan arum nirap baka pintura etc. Unto ka manirap tan agagik ya na napupulan niya asungap agagik to niya ay siyempre naman ang sakit ya talaga pagautan so mismo na angob na sararami napupula na plastik kararate manuder lagagik at ozone layer tayo Janin Sansyad Albay kabaluyan kapwa lagagi kaya gimabot mo't yung mabilayad patambalan so duwaran safety officer tan safety engineer agagik nasa kaya mining company kasumpalan niran nalner irayad dayat at ginawan pampip-impan pitnik daya at baybay nagagik na warp B Purok 1 barangay Malubago at bali agagik na Albay ay bali na Rapu-Rapu. Grabe la, duara lamot, safety officer irarata nagagik. Tare biktima at mangara na si Jose Ruel Di Maculanan, Piñaranda, 23 anyos, John Grel Galutan Dulantas, 32 anyos, tan kabiyangan irarayad Ascent Development Construction Incorporated. Yung manggagawa na rehabilitation project at mining site na Rapu-Rapu, Pulaymi Agagik, at probinsya na Albay. Alauna 50 nga ram tanagagik o alas 2 kabaluyan ha. Ay naku po, ganyan lamang po ang buhay. And then another po, laan tiniagagik mo tayo. So sa kimot nin balita, amay nalnarira, niya ilalamot agagik. Taluramot, yan ang swimming kabaluyan. Taluran ng swimming agagik at Bulacan. Duara man ay ng tumbukan, Jad Albay. Sa kaya agagik ya bombero. Ya asungap to lagi kabaluyan so makapoy asiwot natakid puso luluga man susubsob and then safety engineer man pipitnik kira kaya balat agay kay daluran ng swimming at Bulacan nalnermot iraraya gagik talurarayan lalaki sinatay kasumpalan niya nalnerira yan ang swimming at nansya niya ilog at Bulacan noong biyernis ng arom. Jad report na Colonel Romelo Chabe, acting police director na Bulacan. Kinabat irebiktiman si Giancarlo Cayita, James Marbid, tan Ralph Brian Gabilan. Umpapoy di investigasyon niya si Cayita, tan si Marbid, at Limarad Palanday, Bundok River, yatatawagan. Pian man swimming, kabiyang alagtan sukarodan niya at Sitio Dynamite, Barangay Matiktik, Norsagaray. Lulog si Gabilan at nalnermot at Angat River at Barangay Santa Cruz, bali na Angat Agagik. Ato ni alwar-alwar tayo kabaluyan ha, no? Manamos kayo tanod dayat at kabaluyan.
Kasi babalang nyo at kaya natin yan. Kuntot abu kini, naksul kini agagik, malastog kayo. So, baon nyo magsila dalo yung agagik, wala po tayong laban dyan, kabaluyan. Ang gapoy kalaban-laban tinta nagagik, satan ko supyursan na kalikasan, tandaan nyo tang, gano panong kabalog sulaman nyo. Ang gano anti sinumpal yung agagik, ang gano si kayo at diving instructor kini agagik ya, sus kayo. Samot irayagon tutundaya, mantutulak agagik sanina, mantutulak na druga sanina, narulirarayad sa kaya bypass operation, asabat na pulisya, so sanina agagik at sa kaya yawalara drug watch list na pulisya, kasumpalan niya asamsam so Shabu, eding kasan bypass operation, ng karuman na kabosanod, barangay Madiran, General Mariano Galvez, probinsya na Cavite, kinabat na pulisya so suspect kasi sanina Pilipina Carmona Biernes 43 anyos nananagtunyan si Louis Jane Biernes Palca Santos 20 anyos parehas siran manayamod B7 Lot 74 Barangay H2 Dasmariñas Cavite alas 10:30 na kabosanan ginawa supursa na GMA Police tan Philippine Drug Enforcement Agency so sa kaya bypass laban ad sanina ad karukuya na Bisaya sa Avenue Barangay Madiran ad abilan balay narulira agagik kabaluyan 50,000 ya kantidad agagik aniberan gramon shabu so narul posisyon na sanina kabaluyan buti na lang hindi nan laban aking kasi antoy panlabayan yun sa atin mantulak na shabu may easy money agagik at easy money kabaluyan may inumay tukita na may risgoon jad katuan tuntan kabaluyan, di ba? Kaya ingat-ingat po tayo. Nyamot agagi kay leader na criminal group tansakini intumba di sila ba ito ni babaga di niyar dara kabaluyan nirat dara, di ba? Leader na criminal group isa pa itinumba kabaluyan. Pero si Konda, hindi namin itinumba yan. Itinumba ng kasamaan nila dahil sa unsihan. Inatila si babagan leader na sa kaya criminal group tan sa kini kasumpalan. Yapalpaltugon ni Raraya nagakabat nira na suspect. Kapigal lambangat ad nansyan ad yabaloy ad probinsya na Quezon. Unong ad report na Quezon Police Provincial Office. Batay agagi kada report na Quezon Police Provincial Office Director Colonel Joel Villanueva. Alawan si Senator Joel Villanueva, alawan mo si Action Joel Balolong, tani Colonel Joel Villanueva sa ununan insidente at agawad sa Sitio Sentro, Barangay Talisay, Chaong, Quezon. Mamaniwan sa kaya manmamaniod sa kaya pathway alas 3:50 ng arom so leader na criminal group si Arnel Midriano alias Agi ay manayamot. Leader agay kya, 52 anyos sa kaya motorsiklo ng sabato niya na laki at tampulan niyan na pinapaltog. Ay, apuran sa biktima agagi ka, tama na akarlambangat sususpig mo at papatak, ay timakas agagi ka. Antayo, no walay atraso yura nung tanira, talagang si disgrasya, asing singer mo si kayo. Wala akimbol kayo doon taniran gang, criminal group, etc. Tantandaan nyo tan, manuntumbok mo't agagik, so mismo tatawagan tayo, ya disgrasya para si kayo. Sa kapan alang ninan, nasa sitwasyon nyo kabaluyan. Jabalot at Northern Luzon, animeran lugar, at apaya, walad critical risk at COVID-19. Nasikwanan Secretary Duque, sa NCR agagik at karoon daya, ipa-alert level 2, basta ang gano'n natagay ko ni COVID kabaluyan, iran man pa positive, alaglabalan unatagay, so severe kaagagi kya, tan serious, tan severe yaw sitwasyon. May babagay, ay agagi ka simpleng trangkaso labang alata, ay panahon tumulang ti kabaluyan ay, di ba? Natan balot animeran lugar at probinsya na payaw, sukaplasan niya walad alert level 3. So nasa critical risk at COVID-19, kasumpalan niya nang siya tagay na kaso na COVID-19 at loob na duwaran simba unungod Dr. Mark Jolin Calban, Provincial Health Officer, agagik ng Karuman, palapagto niya. Ararayan Baloyot, si Bali na Flora, Santa Marcela, Pudtol, Luna, Kuner, nakabugaw, yawalad critical risk, lulog yawalad high risk mood balot, so Bali na Kalanasan,
o naabotod 311 so aktibe kaso da probinsya o pasyente tatambalon nya mampapaabig ya walamot od mild and moderate ya sitwasyon ay pagdaisit niya si Karay at bilang dalabata 311 na di jad kapal dolabat na syudad na dagupan Kabaluya, di ba? But anyway, siguro nanunang daya si Trinto niya at patagoy. Kaya disiplina po, Kabaluyan ha, disiplina agagik so nakukulan at balansin ang sakit si kuanong Gobernador Pogi Espino. Ang tama Aksyon Joel. Sa pandisiplina labat ya gawon tani patunton na balang sinansaki ya Pangasinense mulag ya bagay balot baloglatan ya tulong para kampanya na probinsya at saya so kampanya tayo od COVID-19 Kabaluyan. Tama. Di ba? Simple lang bagatan. Ang kapigawon yun mo laki yung pasya-pasyar kayo mo. Ang kapisaliwon yun mo laki yung pasya-pasyar kayo. Ang kapumatagagig sulaan nyo sa naniya barangay Kabaluyan yung pasyar kayo magmaliw kin maritis may chismisan kayo ay katuti balaga problema agagig yan, di ba? Ay naku po, alas 6:33 9.7 milyon ya poslit ya sigarilyo asabat na nibe waluray naral inerya in kagawa nani naringalan nyo tanang tabayanan nyo jadi pa may kasumpalan na komersyal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World
tuloy-tuloy tini kabaluyan na dasaya na programa alas 6:39 na po ng umaga. Wala mang question dya gagi kay ni, dya gagi kad somewhere in Tarlac kabaluyan. Walay wala gagi so ni munto ya magano pa ta si somewhere in Tarlac kabaluyan. Maraming salamat po sa inyong lubos na tiwala at suporta. Ambassador Eduardo Cuangco, Congressman Carlos Cuangco, Yap family, and Ruas family. Kwanto niya, walay monumento da kabaluyan. And then, unsusublay agagi kata Ninoy Benigno Aquino Jr. Kabaluyan. And then, Rebultuya. And then, pagkatapos, unsusublay agagi si Andres Bonifacio. And then on tantumat si Dr. Jose Rizal Subanong Tumbok nanihilirara kabaluyan. And then another po Ferdinand Marcos kwanto niya gagi ka Ferdinand Marcos sa kabaluyan ay kwanda niya bakit nakahilira si Ninoy ano ba naambag niya sa Pilipinas. My goodness Atiplex ang danami etc. Panikitarlak. Ano ba, hingga pinagawante ko. Ano, si kayo talaga. Ano, ginawa dalang tiyagagi, kanto yung nagawan Timothy. Hay, naku po. Anyway, tuloy-tuloy tini kabaluyan na dasayan na kabosang kanya-kanya mo lang tinlabayan. Ito yung nagawan Timothy agagi kayo, di ba? Hingga pinagawan tayo, naging na labay-labayan, Tarlac tanagagi kayo. Kala mo yung ngarano na Pinoy, Ninoy agagi, kagiranan alburo tumot amin kabaluyan. Nang nantip, ay, grabe, galing naman to, kabaluyan. Sa kayagag, maplos, di makinabalot, so, bike to ya mo ay, so, bike ya, ni duma-duma. Niyo, maplos, so, panagpidal to, kasi, walay motor to amuya, ararami, di motor agagi, ke. Parang hirap yahon yan, kwanda, pero, nunan na, because he broke up with her via text when she was at her lowest. Iniwan niya ako eh. Chris Aquino breaks sa Dinas Reunity with, ay, naku po, makinagagik yan, mayamay kabaluyan, so mismo, tatawagan tayo, drama tumutod bilay, pulyan ng tila tanagagik, talaga nung talabala, so tatawagan tayo bilay, nasaray artista kabaluyan. Nang ko pa niya, agagik, iray mantitik sayad, sayang kabosahan, tapyano, agtimot agagik, makautang od si Kara. Tani, alas 6:40 na po ng umaga. Si Kwanto yung masanto siya kabosan sa kapitayo, ini, nang kapyakla. Actually, nang kapyakla agagik, at sarayan na kaplusan. Sir Kapitayo, Kwanto niya, ni masanto siya kabosan Sir Kapitayo. Team Agila na mudmud ng spaghetti. Ginawang patay gutom ang pusurubyo para lang mapakinggan mga sinabi. Pinaghintay pa nga mga tao more than 2 hours. Talaga. Ay, akin nananos kinig. Kimulak ko mo nananos ha. Inidanda kayo spaghetti agagig na nalagar kayo 2 oras. Sus Mariusip mo latan. Agayle pa ka nang nangdad si kayo agagig ya. Talaga naman. Untan pa ka nang nangdad si kayo. 2 oras. At pa idanda kayo spaghetti. Ay, ano si mga ibabaga, managay kaya si 0602 at Tagara po Surubio Kabaluyan. Another po, good morning po, lulugayin ko pa yung midwife Mia, magangganatan makuli-kuli, Madam Servisyo, Madam Jubel Cancino, Madam Ani Caranto Soriano, Madam Gloria Macalanda, Tansara Aminya, Kaiba Mid Beach, W. Yung makuli-kuli, siyempre talagang makuli-kuli kayo. Na Barangay Kakaritan, San Carlos City, dadolonan na Sir President Ronald Tamundong, Kapitana Gloria Canilang, good morning po, Sinalugay, Madam Virginia Cancino Munda Cruz. Kabaluyan ha, kitad San Carlos City agagik, ingat-ingat po tayo, manalwar tayo agagik, kada sarayan na pangkanaunawa kabaluyan, si Dr. Edwin Ginto agagik, at tuloy-tuloy maningganyo, saray kabaluyan danya, yaman pa bakuna kayo, mampabaksin kayo agagik, lulugyan libre ni, so bakuna, basid sa aming report agagik na Action Freddy Pardo.
Kaya samantalahin po ninyo habang libre, baka naani agagik at aliwalan libre. Siyempre naman, aliwalan libre agagik. Ay, dumantungtungan latan, lalo nagkayo mampabakuna agagik. Nawa sa tanagayig so parad pangkontak kuno ay agagik ay so COVID, di ba? Good morning, sir. Kunto yan, nagbabala ang DOH na huwag sasadyaing magpahawa. Si kunto niya gagi kayo nagbabala ang DOH na huwag sasadyaing magpahawa sa Omicron variant para magkaroon ng natural immunity sa COVID. Kung totoo man na may sinasadyang magpahawa sa Omicron, anong paraan kaya ang kanilang ginagawa para sila mahawa? Malamang nililips to lips nila ang mga tao na positive sa Omicron. Ganun kaya, sir? Ay, agkwanta gagi ka. Siguro sa kimulatan o dino andi. Baka mo lagi raman na awa man na tumitawag saya. May tutungtungan nila, manchichismisan nila, katulatan. Kagawad Carlos Benito na Barangay Maningding. Good morning po. Kagawad, minsan walay in report that siya tan anang nung kumot na duwaran matak ditanod Barangay Maningding ay barangay tayo asinggar ditad ami kulay digital kwanto niya asinggar D-Corp asinggar pamilya mula agay mo lang irresponsable na sararati tuto ng ibantak na taluran kahunya ringgilya yus ararami inuusar din pambabakuna na COVID agagig ditan din bantak impulagda agdamot din bantak impulagda pero obviously imbantak kabaluyan ay hasardos man. Ay agay lararayan klase na irresponsabliran mangusar na isay rin sa gagi ko ringgilya. Ibang takyo, i-disposyutan na duga, ay pa nag-dispose. Bay, agay lata na kagagawa, diyan katuan tulabangat. Katon, kagawad Carlos Benito, good morning po, si kayo ha. Masanto siya kabosan. Nanay Esther Benito, good morning po. Tan si Nanay Kuid na Balulong, masanto siya kabosan. Tan siyempre si tatay ko Jaime Balulong agagik ka. Good morning po sige namin. Tanamin nyo Lara. Iya tagadta nagagik at Sitio Pugo at Barangay Bintinilla. Masanto siya kabuasan at sige namin. Ang kapulay nilagpasan ditan na kabaluyan. Kuawit may kudi kuki. Siyempre kuawit may kudi ko kagagi kaya kwanta no baka sanani rin na bilaklak kabaluyan at sarayan dia kaplusan. King ko pelot supa interview mo saya kina wala kalinya. Mga gano gay akin isik okay. Mga gano gagik talaan timot iraray suba mambabantay at para maglay na Facebook Live da Action Radio agagik at bisiton ti palabat iran magano tapiano agtimot makautang yunong Sir Alan Rosario Pabiana, magandang umaga po sa inyo. Good morning, salamat po from Alan Rosario Pabiana. Pa-shout out po Sir Joel Eraysual, downtown to the Adsual, Tan Pabiana Family at Labrador. Salamat po Pabiana Family, Kabaluyan, Tan downtown to the Adsual. Good morning po dasukin namin. Malala po kinan Sir Alan Rosario Pabiana. Dito Adsual, ingat po kayo agagi, kantayo lahatan. Medyo manunot kayo tan, no? Baka napatitan to kayo may abayagan ng congressman first district, insan ibagaton inararo to kayon bali na sual. Ibabangon natin muli, pasisiglayin natin ang ekonomiya ng sual, kwanto niya. Ibagayod si Karata, si Pasiglenda, may bali na bulinaw, abayag iran manahari mana. Ditan, ingat-ingat po kayo agagik. Tano ande, ay naku po, nagkamali po kayo. Balaga problematan. Lalo agagik da kayon ati first district Kabaluyan, kapulay direksyon niya laon to niya. Nunot yun maong tanagagik, kada saray ay panaon na panamili. Antayo, karapatan na balansin ng sakay, yan amtano si Paso, maong ya, magmaliw ya leader yo. Dasay arapon tayo agagik, ya taluran taon lalaman. Kaya pag-isipan po ninyo yan. Ganon din po dyan sa first district po makibigan. Duwara labas sumbabatig ditan, yakab-kabat yung aran. Si dating congressman, datirang congressman niya dua. Pero sinuho ba talaga ang pwedeng makapagdala ng busis ng first district sa kongreso? Sino talaga kaya ang may kakayahan? Hindi naghahari-harihan.
hindi nagsisiga-sigahan. Kayo na po, nasa kamay po ninyo mga kaibigan ang desisyon. Sir Leo de la Cruz, magandang umaga po sa inyo, Sir Leo de la Cruz. Tanuntanmat ng Sir Manny Dalupin na barangay Maningding. Pinaimis mo ako sa may kujik ya sabunan, tama na, puto kutsin talaba manaya. Ingat-ingat mo ha, mong labat, tag mo yung pura-pura tampulod laman mo nun manamis ka man eh. Tanon din, yung pura-pura mong tampulitan na eh, usi lang kay gilata. Di ararata nagagik, so joke only. Ma'am Delia Cabayes, magandang umaga din po sa inyo. Sir Roberto Quintans, kumusta na po kayo? Wala agad bunag na media, iya marakop tan aliwan bayas. Balot aliwan amin mo at ya walad media at duga so gagawin to. Ay correct, Sir Roberto Quintans. Kaya nga sabi ko nga, ag mi kukonsintihan ni rararatan eh. Ag mi raratan kukonsintihan, tan ag mi raratan nagagik may ampupo nagagik yan. Yan po yung mga bulok itlog, agagik, hanay mimot kabalo yan. Ito po yan Sir Roberto Quintans, di po kayo nagkakamali. Ma'am Rosario Montemayor Pasyon, magandang umaga. Magandang umaga, Ma'am Jocelyn Reyes. Good morning din po, si kayo. Sir Salvamar Cansino, masanto siya kabuasan. Sir Romy Hortaliza, magandang umaga din po. Ma'am Alice Fernandez Moyano ng Apisawa, Ma'am Babantay pa na maglay na Facebook Live, wala ra Hong Kong. Ingat-ingat din po kayo, stay safe sa Hong Kong Kabaluyan, Imbanto, so pituran bansa, kabiyang lati Pilipinas, lapod at tagoy numero na COVID, at sararayan kaplasan. Ma'am Alice Fernandez Moyano, ingat-ingat po kayo. Ma'am Gina Soriano, good morning po. Si abalang ko, Ma'am Gina Soriano, wala kila, akapawil kilala lamatad, Ireland. Wadya kayo manaya, akabakasyon kini, hanggang sarayang kaplasan. Regards po, Ma'am Gina Soriano. Actually, si kapamilya da tagaramala si Kimot ng Ma'am Gina Soriano, pero wala rad Laguna sa Rarayan Kaplasan. Si Manong Binga Mobilianos, Epictus Brother Tay Triangle. Kuritan niya talaga ay nalnalayo. Nalnalayo. Manong Binga, bilibaklad si kayo. Antayon matalisiw kayon talaga. Atulanti babagakas kayo ni Kinurmurda. Mararako pirang pantalan irarararatan. Ay, how much KBP? Katutit, si kare makabat. And then, maabig ya kabasan, si Kanayon Saldibruan, wala di Istimor, ingat-ingat. And then, Sir J. John Dumasing Egros, si Kwanto niya, Action Radio, Pangasinan watching from home, pa-shoutout po from Caraol, Dagupan City, from merchandiser ng Sisay Lukaw. Naman ha, J. John Dumasing Egros, good morning Jessica. Ay, ang tamlatan, alwar-alwar tan na dapat sa decision tayo dyan, syudad Dagupan, demand tayo opisyal, mayor, ya talagang makapangiter na tuwan serbisyo, alwan perwisyo. Di ba? Kalitaon, bilyon nagagik sa pundo na Dagupan, isa napunta ang billion of pesos funds na yan. Nakarto agagik ko eh. Ramdam ho ba ninyo? 3 billion taon, taluran taon kabalo yan. Ang gano'n gagik na ni alas 6:52, hanap buhay. Muna tayo. Aksyon Radyo Balitang Bayan.
Apatiran na minuto sa gagi kantisya man alas 7 da kabuasan tuloy-tuloy tinagagi kadasayan na programa Balitang Bayan numero 1 morning edition lanti pagagi kaya su detalye nasayay balita gagi kay miskor lamot iray tauhan na Philippine Navy kasumpalan da nasabat agagig so 9.7 milyon na kantidad yung smuggle yung sigarilyo waluran crew na kalugan na duwaran bangkay asinggar isla na sulo noon Sabado. Pero ang tayo yagagi kya, normal lang nagagawa di tanod sa tan area. Nagkalutla di tanod tawi-tawi, tan somewhere iran ang kakulag iran isla di tan. Kumbaliwad Sabah agagi. Actually, masasinggar nila ang di Sabah, Malaysia, nun sa ularod minla nagagik na Pilipinas. Mas, actually, mamuri lang isdad tan na agagi kya. Katunaya, sunaral daya. Baka tip of the iceberg labat ya. Iyan di smuggling activities ditan. Unong dakinan Rear Admiral Torubi Adasi Jr., Commander na Naval Forces Western Mindanao. Iya kalugan iray Navy personnel at multi-purpose attack craft BA-489 yang gawara na Maritime Patrol Polad Tawi-Tawi kung Tawi-Tawi na nanang datan is patanda so duara na Jongkong type watercraft. Ya walay 8.4 nautical miles na Suladi Island araraya ma isla ng Kakilag araraya tasabat suduaran bangkaya walay markan MB Fatima Shaina tan MB Amera ya walay akalugan niya tiga patiran crew tan 278 master cases na nanduruma iran klasin puslit ya sigarilyo akabat iray naralagagik ya si Abdurrahim Sharif Jinol panay Muslim agagik ya, Muslim Brothers Tira, Ejal Pridi Sali, Mujasam Salahuddin, Rasul Kulayan, Idi Mustala, Al-Basir, Alkam Abdurajik, Lahid, Tan Rijmar Tapdi Kalim, Aminirarayat Manaya, Mudbaloy ni Indanan Sulu, impalapag na opisyal, ya iniskurtan na MPAB 489 na Nebe, so duwaron bangka, paunlaod Sambuanga City, tan si Mabira ng Simba Naval Station Romulo Espaldon yan inarin dan iray na medical check-up tan inaral irabalot akakulong ira simpre labat ha smuggling suka sudaran niya kabalo yan pero palagay ko baka inganggan mo't labat iraraya gagik di ba say kantidad kabalo yan at ginawan inventaryo na Navy agagik tan Drug Enforcement Agency tumpan walay druga Philippine Coast Guard, Bureau of Customs, saya sabat ya sigarilyo at mang kantidad, ya 9,730,000 kabalo yan. Agdalabalot binila, no inersowa na lapuan to, tan anto'y tatakturan sigarilyo, baka muruso, insanda nata nagagik kaya, anto may tawagad saya ay, i-rebranding kabalo yan, kargandalate La Sirena, kung ito niya ng tulad na nagagik. Kaya di ba? Ay naku po, ganyan lamang po ang buhay, manunaran. Pag hindi ka nahuli, hayahe ka. Pag nahuli ka, ang kapinagawan tayo, talaga na iyak-iyak ka, gagik. Nakasuang kakabalo yan. Pero only in the Philippines ka, gagik yan. Araratan, may kasunduan minsan. Kabigya ka po sa Action Joel Pilugayo Palamot, si Mr. Artemio Boy Estrada, dyan Barangay Bunlag, Kalasyaw. Manong Artemio Boy Estrada, sir. Mabigyan ka po sanad si kayo, mangkapikini ha. Mangkapi kayo, tanan tayo latan, mangkakapi kayo, mandigding Lakid Action Radio. Salamat po. Ingat-ingat po tayo. Gagi kada sararayan na kaplasan. Tanim punto alas 7 la. Nung ko gagi kiraramay manbabantay niyo pa na maglin na Facebook Live na Action Radio. Ma'am Merle Di Guzman Conte, good morning po. Dasi kayo, tan Sir Dave Hugo Landay. Masanto siya kabosan, tan si Sir Leo de la Cruz. Good morning po. Dasi ka namin. Maabigya kabosan po si kinamin nagagik. Nagkalulag kinan Sir Alan Rosario Pabiana, si Rosario tan Pabiana family, di tanod bali na suwal tan Labrador. Diyan pa na maglitun tan nagagik mamataner kamila, diyan nga ran, nasari kabiyangan na Action Radio Reporter, Technical Control, Action Conrad Alvarez, amigo yo Action Joel Balolong, mangititila kamilad si kayo agagik, kaya masantos, maabig, magayagay, kabuasan po si kinamin, pira-pira, G, Fry the butterfly. Mawa ka sa mga empleyado ng kaya nabitin ang budget ng 2022 dahil sa kulang ang ipinasan nyo sa DBM. Huwag mong isisa sa iba ang kailangan nila sa apo.
Karon dapat. Nagdang mo pa baka kaibisa ka talaga, grabe Magteriyan na lingkor kabaloyan, Aksyon Joel Balolong, may titila kabilat si kayo na masantos, mabig magayagan kabosan, kayo ni Igba Nagagik, Aksyon Radyo Balita, nakantabay ito, Aksyon Davidi Katibakay, Aksyon da Claire, Claire, ito laman, anto? Ay, Aksyon Claire di Guzman, ito yung balasang mot, ungkutakmot nga kunana na di Guzman akmat apaw kunana ba kanwa ay apo sulat mo pala ko paylo jay Aksyon Claire di Guzman tapianon tanatag kunalingwanan Agkayo Igba Nagagik talaranan nyo itayo ang kakabaligiran detalye sa balita tandaan nyo agagi una sa balita una sa aksyon una sa balita sama-sama po tayo sambayanang Pilipino. Inyong napakinggan ang palatuntunang Aksyon Radyo Balitang